salama sita momali. Taparapai tu penanta, tapasedia itu kaleta setangata, lawe nombalangan buang matua. Kurre, kurre, kurre subangak nalangan buang di matua. Pole, pole, pole parayanna langan kapenombanta. Ya mau buang talung sang buah bandang di pentiongani sukaran alukna. Rampoki mengguntuk mempala unanga kasalamaran. Na buang penama sallo muramendadi pesulo lalan. Urendengki an arrangki soyan kada masokan. Karim mani padanta sia umparakai lipu daenan. Kombongan masallo na puang mai komutabendan tangka penanian mastorongan lako Yesus. Salama diomai mintu tomasallo narampoi morokomi kamarampasan lan pak kemasianna Yesus Kristus puangta. Sialuda koduka kalemi. Katumimburan masallo. Susi tumangka di parampo allo minggu lendu kumua. Katumimburan masallo mendadi sang rupa kamenomban na anga puang Yesu tula tontong dipogau sailako karampoanna sulelan kamalakbiran kadatuanna lan atu dinai ungkande roti sola uniru anggoro lan katumimburan masallo umpeng kilalai tupuang Yesu umpe malaran kalena
dao kayu peata ia mo tula kamatean lan nula baki sia ulendokan ki diomai hukungan kasalan. Lanteng kagede ta pembuda-buda ki tu pogau apa tu tang sile diolona puang pembuda-buda ki umpogau dosa ya moto mai komi tarampong pemadiongan kaleta dio olona puang anta pantan-pantan mengaku dosa mai komi tatuara mengaku dosa sia urangi kareba kamasokananna o ambe dau suruga inangkikana sai kumua taruk to malam makan tang pabelakan latuo situru alu tupura mi pondok lako kami nenek malilu tu tangaki malilu tu penangki na mendadi agan megigiran dio loni sia mendadi batu katito doan lako padangki tolino totemo o puang rampokan umpamadiongan penangki sisolah mintu kapenasanan ami pagari kan puang situru kamasokanan pasakken tarimami te pengakuan kapenasanangki o puang narapatalan tu penangki tontong umpudi umpakalabi komi lako kamu mintu solanasang tutuku lan kapenasanan di pemanasa sule tukareba kamasokanan diomai puang matua lamai bunga na yoane pasala apa angka kasera selako sang pulo tunakua ia moto na dipasombo tupak kaboro na puang matua lako kaleta kumua mangkamo na suatu anak na tama telino anna tetedio kalena anta tuo ia moto aagan pak kaboro kumua tae na kita mangka ungkamasei puang matua sangadina ia tumangka ungkamaseiki sia mangka usua anakna mendadi suru useroi mintu kasalanta kamu mintu toboe
Mai komi ta pada umperangi te peturona katuan baru. Tula tabasa lamai Ibrani pasal misa angka kasera. Tuna kuah mi kamali tu kamaloloan ami sayu kakelokan. Ia moto o kapenomban anna boloi komi minna kapenomban mi tanda kasendian na palosong komi na ia tumai solani. Pertama ki bayanan Pak Pudian, ya untuk Pak Pudian pasal akarua ayat misa selaku sang pulo. Lula kona panggala sengo untuk bayanan sengona gitit. Pak Pudian Daud. Opuangki. Tang pada malabina tu sanganmi lan mintu narande tanah. Mi padau mulangi tu kamalek dirambi. Dio pudukna piasia piamalia. Mini untanan kamatotoran unoton mintu walimi. Ami tang umpasumui tu mintu walimi siato untambuk esun. Ya kutingarang ilangi ini panggaraga limami. Sia bulan nabintoen tumang kami kombong. Apa tu daya tutolino ami kilalairi. Batu ya tu bati tolino ami saile. Moi susito mi pemadiongan sidiri tu aganna anna kapenomban. Sia mimakotaimo kamalabiran sia kadi kepangkeran. Sia mangka miangka umparenta mintu panggaraga limami. Ia tu mintu na mimpu pengkanurong mo dio tok lentekna. Mintu domba sia sapi solanasangi. Sia mintu olo-olo dio lupadang. Mintu manuk-manuk daulu langi sia mintu bale lantasik. Ia mo tu mintu menonoona sumayo lantasik kalua. Opuangki. Tang pada malabina tu sangami lan mintu narande tanah. Amin. Mau Pak tongan tu mintu na tau. Mau patongan tu mintu nata kanapa suka dan aluk na puang tomari tampu kamaloloa unan narara mintu kasabiana kalebutan tu penaana unda kamuang toka penombana tu parentah milaku namnungyu paporayami laku tengah-tengah lan milaku palan arahmu upo paranu tu alumi bondo siatae angkulang kalupan mintu kadang mintu purami alu. Kombongan salokna puang nalambi atuna tu latanai umpa perandangan ni te penombanta la urang iki sia laun nanung ki kadan na puang tu latabasa lamai
batu pira-pira Pak Basanta. Bunga na lamai kadadian pasala 2 angka 10 karua saya lako 25 tula mendadi otok na Pak Nanunganta totemo. Na Pak Basan mak penduan lamai Ibrani pasala 2 angka 5 saya lako kasera. Na Pak Basan lamai surat kareba keparanuan tu natonoran ni Markus pasal 10 angka misa saya lako 90-an. Tamane memperangi tu keadaan napuang mai komi ta peta dapat tunduan ta mas sambayang kipudi sia kipakala bi komi opuang belana mati manna kalemi tu kini sipatu mak pudi kiakui solanasang kumua belan nakamuri kiden belan nakamuri kituo belan nakamuri kimak din ulolangan ni tekatuangki tu mang kami sorongan lako kami solamisa landa atu totemo mak kure sumanga akan belanna mipas si pulung ngomokan lante kula mangka mi pemadatu tula kini pada rampo umpenombai komi sia umpakala di komi nalan kapenomban niate sakka duka mokan ni tu taumi laum perangi tu kada masyeromi ya moto puang matua mak kada mukomi lako kami solanasang belanna sadia mukan itu laum perangi tu kada masyeromi lasanganna puang Yesu imas sambayang mati kalem o puang amin. Bunga na Pak Basanta yang betul dia lambai kadadian pasal 2 ayat 90 karua selako 25 kejadian 2 ayat 18 sampai 25 kadan na puang nagara gaomi puang kapenumban tu paalak dio Eden dio rampe matallo inde moto napanyan ni tolino mangka na kombong inde to dio nanay puang kapanumban umpatuo mak rupa-rupa kayu naporai tau untiroy sia melo ladikande sia denduka tu kayu katuan lantanga paalak yato sia kayu kapaisanan dio na melo nakadake dio mai Eden nanilolong lausakai paalak yato indi moto nani tipa apa tu salu ya tu salu bungana disanga pison usalungku tondok hawila tu nani butu bulan ya tu bulan na padang yato mata saktongan sedenduka dia tulite busarungu siake ido ya tu salu mak penduana disanga gihon ya mo usalungku tondok Ethiopia ya tu salu mak pentaluna disanga Hidekel ya mololong lutama rampe matalona Asyur na iya tu salu mak pennak pada disanga Efrat na alami puang kapanomban tu tolino na palani paalak Eden kumua anna posarai sia anna kampai mak kadami puang kapanomban lakotolino nakua
Ia tubuan na mintu kayu lantai paklak. Oh. Maaf, kutole. Siya kada tupuang kapenomban susite. Tai anamelo kemisa-misa bangari tutolino. Laku kombongan tu umbali tu nasang kalamaran. Belan na iya ton namangka mo na pada dipuang kapenomban tu mintu olo-olo daw kapadangan na. Siya mintu manuk-manuk daw lulangi dio may litak. Na pupetingayo nasang mi lako tolino. Lana tiro umba nakua tolino la usangay. Umba nasang mi tolino tumintu agan tuo susidu kamoto tusangan na. Nasangay mi tolino tumintu patuan siya mintu manuk-manuk daw lulangi. Siya mintu olo-olo dio luka padangan na. Apa iya tutolino tae anak apa itu nasibalian tusang kalamaran. Napamama kalupi-lupian mi puang kapenomban tutolino. Ana lepeng. Na alami usuk na sang bamban. Na pakemuni duku pangalayan. Na kombong mi puang kapenomban misa baine tu usuk na ala lan may kalena tolino. Na solani lako tolino. Na kuami tolino. Bukuludio palek may bukungku, siya duku ludio may dukuku, la disangay baine, belan na diala dio may muane. Ya moto, anala untampe ambe na siya indo na tumuane, anala ka lako bainena, ana mendadi sang batang kale soladuay. Ma kale-kalebang soladuay, ma baine tutolino apatae na masiri. Susimoto tukadan na puang. Kadang po matua maapenduan dalam may pepasan baru surat lako to Ibrani pasal 2 ayat 5 salako ayat mapengkasiranna. Bilang natangnya na sorong lulako malaikat na pabingkanorong ni tulino undi tu tapo kadanna. Apa den misa tau sabu ilan surat malatu nakua. Apa to da ya tu tolino ami kilalairi. Batu ia tu bati tolino ami sailai. Mangka mo ipengkadiongan satu na malaikat. Mangka mo imah kotai kamala abiran siya ka di pangkeran. Ia mo tumintu mi pengkanorong mo diong to lentekena. Ia tumintu na tu na pengkanorong lako kalena. Moy misa atay na sangalilen. Tutang mengkanorong lako kalena. Apate to temo ta eduka pantatiroy tumintu mengkanorong lako kalena. Apa ia tu mangka di pupengkadiongan satu an na malaika ia metu Yesu tatiro di mahkotai kamla abiran siya ka di pangkeran dio na parri ikamatean kumua an na tete dio pa akamasyan na puang matua an na perasai kamatean dalan na mintu tolino susimuto tukadan na puang. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tabendan. Surah kareba kaparanuan tunatonoran Markus pasal 10 ayat misa saya lako 10-an. Puang Yesu na toba to parisi diona kasih tantangan. Malemi diomai tu Yesu na rampo lako lili na tondok Yudea sia lamban lian na Yordan. Buda pole omi tau saya sirampun lako kalena. Na adai pole oi tu tau susi biasanna. Semi tu to parisi
sia mekutana lako untobai nakua. Maadin raka tau untantang bainena, apa nakua mebali lako tu tau. Umbra nakua tu nananang komi Musa. Nakua mi tu tau. Naeloran Musa tu tau unggaraga sura kasih tantangan sia untantang bainena. Nakua mi Yesu lako tu tau tonganna apa kamakarasanna penammi anna surasang komi tu parenta iya to. Apa iya tu tempon dio mai si pamulalino na padadi mo puang matua tu muane sia baine. Ia moto anna laun tampe ambena sia indona tu tau anna laaka lako bainena. Anna mendadi sang batang kale sola duai. Dadi tae mo na da dua tau sang ngadinna sang kale mura. Ia moto ia tu na pasibalinna puang matua da na pasisarak ki tolino. Ia ton na saya mo lako banua na pekutanan pole omi anak gurunna lako tuyan na to. Nakuami Yesu lako minda untantang bainena na umpo baine to senga ia mo umpo salah gau salah lako baine dolona. Sia ia ke baine untantang muanena anna umpo muane to senga ia umpo salah gau salah. Puang Yesu umpas sakke pia-pia. Den mi pia-pia nasolantau lako Yesu. Kumua anna kakai. Apa nasarabai anak gurunna tinde tau solani. To natiro Yesu tu yanna to redek mi arakna. Siana kuwa lako tau ia to mai. Popa elo nai tu pia-pia saya lako kaleku da mi gagai belanna ia motu to susite tu unampui parentana puang matua kukua mati tonganna minda-minda tutang susi pia-pia untarima parentana puang matua latama lennorika. Naraka mi sia ia tonna remme mi limanna napas sakke mi. Ramporan dan namo tu Pak Basanta kurre sumanga po. Kadami tu kadami kure sumanga latanan nung tukadan na puang tu mangka tabasa sia tarangi solanasang lamai batu pira-pira Pak Basanta nina pengkarontoi misa tema ya motu ulesang maaf ya motu ungkarimanni padanta sia umparakai
daenan. Kombongan salokna puang tu di kamaseilan puang Yesu. Den to manarang maakada kumua ia tu mintu na apa lantelino lanata apana mata sia tanganata apana mata den nasang uluanna den nasang patunna tendu kami to lako kita tolino na tampaki sia na padadi ki puang matua belanna den patunta matumbai anna padadi ki puang matua. Ia mito siulu solanasang paralu lata tandai sia paralu lata kanasai solanasang ki apa patu borongna anna tampaki sia anna padadiki puang matua. Yanta sule mentama kadanna puang matua. Batu yanta sule mentiro tama kadanna puang matua. Maleso di pokada kumua. Yatu tolino panampa malaabina puang matua. Nakwaduka Thomas sura lan sura Ibrani nina yatu tolino madiong-diong sidi na yatu malaika ana puang batuananna mado na yatu apa nang tanpa puang senga-sengana. Matumbai na di pokada kumua yatu kita tolino panampa malabi naki puang matua. Belana yatu kita tolino susi tu di pokada lan kadadian pasal amisa angka 20-an kumua yatu kita tolino ditampaki susi rupa sia gambarana puang. Ya moto naden si salah sola olo-olo si salah ki manuk-manuk si salah ki mintu patuan sengana tuna padadi puang. Ya tu kita tolino ditampaki sia dipadadi ki na tampaki sia na padadiki puang matua na bengki kapaisanan na bengki kamanarangan sia na bengki kakinan anta tandai solanasang apa tu patu borongna anna padadiki puang matua. Yami to siulu solanasang yan na dengki misa ma rupa tau anna tae tatandai apa tu patunta apa tu luanta na padengki puang paralu di pekutanan tu tau iya to. Kalau ada orang yang tidak mengerti dan tidak tahu
apa tujuan hidupnya. Mengapa Tuhan menciptakan dia? Orang itu perlu dipertanyakan. Ya moto na biasa bu tutukada na kuat tahu siara kaya tinde. Ba tu apa raka? Anna ta iya na tandai tu apa? Lana pugau. Kamenge-menge manna. Susi bang hasu kamenge-menge. Lurek ke lusau si tonti sepa maaf tak boleh sepana tuasu. Pa apa susiari? Batuanana susi asu. Tak na tandai tua pala na pogau sangadinna. Yaman na tulan tandai kumandemanna. Hanya mikirin diri sendiri. Yam to na kuy tahu moko kande pura. Tidak tahu dan tidak mengerti apa tujuan hidupnya. Jadi kalau ada orang yang tidak tahu apa tujuan hidupnya, ya tidak ada bedanya dengan hewan atau binatang. Sebab binatang itu tidak tahu apa tujuan hidupnya. Tak na tamdai apa tu patunna na dipaden. Kenalan tandai kumua ya sia ki dipada di susite kumua lana pa atungarkan nima tolino pasti male membuni. Apalagi itu kita. Yan na den tahu tak na tandai itu apa patunna tuo lantelino tak bedana olo-olo sabaya tu olo-olo madiong na ya tu tolino tak na di ben tanga tak na di ben kamanarangan, tak na iben kakinan. Ya mito, nata na tanda itu apa? Lana pogau. Sangadi untanga kande. Jadi yan na den tahu tak na tandai apa tu patunna. Tuo kutole kupokada. Tak bedana olo-olo ba tu binatang. Karena itu tidak heran orang seperti itu yang hanya dia pikirkan adalah makan, tidur, bangun. Tak tamadin susito. Tak tamadin tua misa. Tak tamadin untirom misa kaleta. Lata tanda iduka ya tu kaleta solanasang kumua ya te aku te na padadi na puang matua na tampa na puang matua na paden na puang matua belan na benna kapaisanan na benna kamanarangan, na benna tanga, na benna kakinan, kumua laku pake tuo sola padang kuma arupatag. Laku pake tuo sola muaneku, laku pake tuo sola baine sangkalamaku. Ungkarang itu mintu apa mangka mona padadi siana pasadia puang matua tu lana pomelona mintu touda.
batuananna siulu solanasang kumua. Ya tu patunta tolino lamen dadi berkat ki lako padanta ma'rupa tahu. Laumpo sendeki puang matua unnolai mintu apa tu di papasanan lako kaleta unnolai tangata unnolai penanta unnolai mintu agan katuanta. Tapi tabe khususnya tu kita tu Indonesia tae paki mintu tu bisa untangaran ni tu apa tula na pomelona to Buddha. Tae ta susi to Amerika sia to Eropa nakerakan tongan niya tu potensi na ben ni puang matua lako kalena tu tangana tu penanna tu mintu kalena na pake umpabu tu apa diomai na bisa na nikmati to Buddha. Bahkan tentu tatandai nasang mo kumwa ya temi to Eropa sia to Amerika saya mau yalang bulan sia berusaha ya torro dulu bulan apa ya tu kita to Indonesia yaman na kita tatandai tu reke-reke bulan dikua kena tapu omo tu bulan dikua kena bulan ba'aromo anta mantari magadio. Dadi yaman na ya tulan tangata kande kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana supaya kehadiran kita di tengah-tengah bumi di mana Tuhan menghadirkan kita ini kita bermakna, berarti bagi sesama, bagi lingkungan kita, dan terlebih-lebih untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kotiromi mukun ya tu tahu totemo untangaran ni tulana pomelona Buddha tahu khususnya te menghadapi ki saki corona anna mukunduka ya tu solata pira ma demo ba atu apa bang ya tu na demo intinya di sini undemo kepentingan tambukna, undemo kepentingan kelompokna, taya na pusing kumua, ya siana pada di puang matua, lana popenda diduka tu kalena, menda di berkat, laku to senga. Tayan tangaran itu mi tergantung karakter to. Kadang na puang matual lo to temo rampo umpaki lalaki kumua. Kita te natampa ki isia na padadi ki puang matua den uluanta den patunta. Ia mito nataena misa aritu tahu natampa batu na padadi puang matua
Napadadi tu muane, sia napadadi tu baine. Dikuan na si karimman ni. Dikuan na si tolong-tolongan. Unangkaran ni. Tu apa bisa lah na pomelo solanasa. Apa siulu solanasang? Yanta untang ngaramisa kaleta. Kampai mi naya tu dadi kasih sarakan. Kampai mi naya tu dadi kasih rarian. Ke umpopa ina misa ki kaleta. Untang ngaran misa ki kaleta. Yan na to si Bali. Susi tu di pokadalan sura kareba kaparanuan na tonoran Markus sina. Yan tapoy paapoy na misa kaleta. Noka miki torro sola baineta. Male miki indaka sengana. Nayaduka tebay na di patorro, naku away bisa duka na aku, lamale duka na andaka asengana, pasti kekacauan tu muncul. Ya mito nabu tu pekutana, maadir rakatu tahun sarak, balinna, lako Musa. Naku apa ratu na alako pong Yesu. Naku apa ratu na pokada Musa. Naku napueloran Musa. Apa naku napakalolo pong Yesu naku dari mulanya pamulanna taya na susi to. Yetu muane untampe indo siambena na misa sola bainena. Ya mito na yatu apa na satukan puang tak tahu bisa lam pasisarak. Jadi matumbay na kuay Musa garagay tu surah tala. Belan na kamakarasan na penammi. Jadi ya catatan jote belan na kamakarasan na penammi. Bapak tu minda na mo tu makarain deto labay nera kalamuan nera. Tapi intinya di sini adalah yanta popa ina misa kaleta. Yanta egois. Kampai mi nayatu dadi kasih sarakan. Kampai minayatu dadi kasih rarian. Yatu pong Yesu tamat elino. Belan nama rupa-rupa penggauran tang sielle. Tuta pak petiruan lako puang. Mangka miki unteng kakalo tukadan na puang. Antapurungi rono laliku kasanggangan. Ya mito na den si sarak-sarak. Tayo mo na den si stangina. Si saraki, si sarapenaki balinta. Maondongan naraka. Si salapenaki puang matua. Ya mo tetu disanga mate. Putus hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Hari ini dalam rangka perjamuan kudus sedunia kita diajak untuk memperingati kumua yatu puang matua nakamasito ngangki tayo namorain lamba ki yake
umpo pa inamisa ki kaleta te jomai lamorai ki napasipulung sule. Manakua carana nakorbankan tu kalena. Naunolai kalena. Tu lata peringati unnolai kati numburan masallo allo iate dikua unnolai puang Yesu anta dipasi kadamak sule. Disatukan kembali di dalam iman Tuhan kita Yesus Kristus. Ya mito nayanna kita tomak rupa tahu parallu lata tanda itu kaleta. Parallu lata tandai apa patu borongna anna padadi ki puang matua. Lakita muane lakita baine. Parallu lata tandai tuka okoranta. Lalan banuanta, lalan kombongan, sia lalan Pak Budan tahu Pak itu lan masyarakat. Ya moto may mukomi tasule tapantan-pantan puntiro kaleta. Tamekutana lako kaleta. Simisa-misa ata kumua. Kupoga usia moraka. Tu apa? Napa parentan puang matua lako kaleku. Yan natae pa parallu ki unan nungan ni solanasan. Amin. Tarapa maananungan. Tatandai tongan raka kumua ya sia na tampaki sia na padadiki uang matua dikua lamen dadi baloki lako padanta marupa tahu sia lako inan-inan umba tudina netor maanongan naraka tulamen dadi kaparan nuan sia karongkosan langan puang matua. Tabendan solanasang may komi si sola mintu toma patongan lan lili na lino tapada-pada usabu pengakuan kapatonganan tu pengakuan kapatonganan nana rasul susi tu nakua kupatongan tu puang matua ambe makuasa puang umpada di langit na lino sia tu Yesus Kristu anak tunggana tu puang ta tu kamatotoranna penamasallo na tambuki sia nadadian ni Maria anak dara tu mangka umperasai padi kapua pa parentana Pontius Pilatus dia ta mate nagi pelian tama parenta kamatian tona alma pentalun tuo sule dio memintuna tomate kendek langat surga unisung dio kanana puang matua ambe emakuasa nada dumai nanai lasai umpolai saluna lato tuo lato mate kupatongan tu pena masalo
Kombongan masallo si sangulele, kasih pulungan na to masallo, kadipadeyan na kasalan, katuan na sule batangkale, na katuan sa ilakona. Amin. Nalabi atuna la tamaki ka tumimburan masallo apa dolo jomai taperangi apa patuna tu kati menumburan masallo mangkamu di pak pesanan sia di pamanasa tonna minggu lendu umuaya tu katinumburan masallo ia mo sanguluan pak kamayan tula tontong di pogau saya lako kasaenna sule lan kamala biran kadatuan sulu solanasang ia ke si pulungki pungkande roti sia uniru anggoro lan katumimburan masallo tapeng kilalai tu kama perisanna puang Yesu dau kayu piata saya lako mate kumua an nala bakki tu dosata anta dilendokan diomai hukungan belanna dosa. Ia te roti sianggoro lata tarima susi misa tanda basse pak kamasianna sia kamana paranna lako kaleta susi moto tupatunna ka tumimburan masallo kumupuang ta Yesu Kristu diona pemala sundun na tu pisari na pogau napa sundun saya lakona lako tumintu to naseroi misa base baru napa den nanki sia penanna tu mepatuo napa kamasian lako kaleta dikua antama din tuo sola lan kasipulungan tonga napa sipulungki sola nasang lan kasi alamasian tonga tu sipatu tapapayan lan katuanta lan buangan kadan lalan penggauran may komita masambayan. O puang matua, puang sumpu mamase, ambeki lan puang Yesu Kristu. Meta adakan lako kalemi, lante katumimburan masallo, mi pupengkarang pena masallo, lan penangki, anak kalebu kapatonganangki usorong kaleki lako anak kaborooni, Yesus Kristus. Pedia mokan roti katuan, ia motu puang Yesu Kristu, nabatta penangki, umpasan kamagasan. Pamatoto kan daang kibalik tuo lan kasalan, sangadinna Kristu tuo lan kaleki, nakami lan kalena. Ambek masokan, benkan kamatotoran, kapatonganan, sia dami papakanikan sitinaya kakadakyangki bong sorang kan kamamasiami angki apa pa pakatana ilan umpasan kayu piataki ilan usasan kaleki ilan naku pela abaki
ilan mentingara lako batang di kalemi, lalan kaparanuan, lalan kamasusan, lan sangan na puang Yesu kipalakui tumintu unate. Amin. Lamentama ki ka tinumburan masallo, sementara di pasadia tu meda katinumburan masallo, nairingi ki nanian lamai nanian kombongan talung pulon talu ang kamisa ana si taruna. Kurangi komi puang tambai tantorena di kuana dogol gota salah kumisero sae mo puang lako kalemi lan rara malabimi seroy na obuang ngiyong limo ipuang ikwa kukanasan kapantonganan paranuan masih misai lako sae mo buang lako kalemi lan rara malabimi seroy na obuang. Mai komi tamas sambayang susi tu pasambayangan nadarangki pung Yesu tamas sambayang. O ambe ki do suruga kipalaku anna di pakalabi itu sangami anna patalo tu parentami anna dadi tu paporeyami lantelino susi do suruga bengkan silasan na kikande aloyate siapa ade itu salah budangki susi kami pagardi salana to kasalana lagi siada melorangkan di roso sangadin darinting palakan dan randangkan dia tabelitu lana kamu nampi parenta sia kamala biran saya lakona. Amin.
Mintu siulu Pak kaboro na puang. Ia te roti siang goro te tatiro tatarima mendadi tanda basse masallo dio pemala na Kristu. Sia kasih puluran lan kalena. Dikua anta dikadutu roti suruga. Ia mutu puang Yesu. Da nalaka lako roti na anggoro. Na tiro mata tu penanta. Sangadina diona kapatunganan. Anta palulako Yesu Kristu. Uangta tu penanta. Yamoto siulu solanasang. May mo kami. Jalan na sakam. May mo kami. Sang 10 tahun. Batang kaleku ipa dengan gelan nakang ugaw ite ini baik balai kan demi
Ia te irusan tu takurre sumanga. Ia mo kasih puluranta parana Yesus Kristus. Irui mi solanasang komi te irusan. Nakua puang Yesu ia mote turaraku rara itanan basse baru tu dipatok do belanna Buddha tau na potete kadipa dian kasalan. Alani ya mungkin urut di udang juga. Nanti digunakan di odolon, namate manusia. Indah-indah mungkin di roti biasa, ya kuo sosok. Nani yang kumpulkan kalau sulit tadi. Di palempan nina
sonda masemi saemo buat lako kalemi lan rara malabimi seroi na opua Pupu di pelaba, pupu di rarana, kupu di Kristu puangku, ya montonganana. Saemo puang, lako kalemi. Malabimi seroi na opuang Emintu siulu tu dipakaboro lan puang Yesu Kristu. Mangkamuki napabata sia napamatoto puang Yesu anta pudi tu sanganna solana sangki. Tapantan makadalan penanta susite. Pudi mi tu puang sumangaku. Sia sanga maserona mintu na lan tondon tobatangku. Pudi mitu puang sumangaku. Siada na den misa mukalupai tu pak kamasianna. Tumpak dei mintu salamu. Sia umpamondo mintu sakimu. Tulendokan sumangakmu. Diong mai lamunan. Sia umpama kotaiko kamasokanan sia kama masian tu umpaguntui kameloan tu dia tammu naurungan ni melong butung tolangkan maiga ia tu puang umpalolang kamaloloan sia usanda tonganni to di pandasa. Ya tu puang sumpu mamase sia sa palabuda. Kalando pesuka sia kapua kamasokanan. Tai anna gauki sitinaya tumai kasalanta. Sia tai anna papakan niki sitinaya tumai gau kadaketa. Belanna susi si kalangkana langi annalino susi duka mo tuto kapuanna kamasokananna lako mintu to ungkatakui pada si kambelanna matallo anna matampu pada duka mambelanna tunani puang umpatoyangan diomai kaleta tu salata. Susi misa ambe unnala mase anakna. Susi dukamu to tupuang unnala mase mintu to katakui. Mai kami tamas sambayang. O puang matua, puang makuasa sia sumpu makariman. Parano paiman penangki makurre sumanga lako lomi pelanna tenmo to puang tumamasemi lako kalek ammi mangka umpak dengan anak tunggami
mendadi to wa ritang sia misa misanna pelapat tu umpa dei mintu kasalangki sia butung kande sia wai saya lakona kikure sumanga duka puang tu kapatonganan lantuk misorongankan angki tarimai tu mintu kameloan misorongan mokan te katumimburan masallo umpete Yesu Kristu umpama toto kapatonganangki melakukan lako olomi puang ambe makaritutu namengkarang penamasallo lan penangki umpotete katinumburan masallo umpama toto kapatonganki sia kasih pulurangki Yesu Kristu perangikan puang lansangan na Yesu Kristu juru selama kimas sambayang. Amin. Laurangi ki papudian jomai Solo PKB di Benattu. Selamat si tamu mali si dupa kaboro atau totemo moi anna magiang tu penanta mabanda katuanta belana sakitang dampi-dampian corona apa makro sumanga kilangan puang matua kumo puang tak unelorangki tontong ki napabatta unulai teagan iya teh lan kamabandaran katuan. Bandara katuan lan kapisakan na lino mekutang na penangku matumbari na susi mora oh puang ya kebelan na dosa-dosagi cumang nakamakarasan pagarikan o puang dami rabunan itu kaleki kipe rasaimu maga satonga mo kisah di angkarangkan kuang dak naranggang penangki umporan nu komi papa kuasami dami elorani telino panampami lasabu o puang ya kebelan na dosa-dosagi
tumang nakamakarasan pagarikan o puang dami elorani tekaleki kipe rasaimo magasatongan muki sadi angkarangkan puang da naranggang penangki umporan nu komi papayan ni puang kamalabiran kuasami dani elorani delino panampami lasabu opuang kipe rasaimo magasatongan muki sadi angkarakan puang da naranggang penangki umporan nu komi papayan ni puang kamalabiran kuasami dani elorani telino panampami lasabu opuang dani elorani telino panampami lasabu opuang Kusma. Tuangku siuluk sangka patonganan lan puang Yesu puang pelakbab. Totemo nalambi atunna ladinai usorong penomba. Kadanna puang matua tula mendadi garuntokna usorong penomba. Ia mutu diala lamai pak pudian pasala kasera ayak mak kenduan. Laponno penaangku umpu di komi o puang siala ku ulelean tumintu penggauran kale kaleami. Tapasakka itu diona tanda pak kures sumangata tapasiturui penanian sundun rongko. Tang lelu kupo puangmo napo pamana nalabagna natampa baru penaana sende batengku kumenani umpu di Yesus saya lakona sende batengku kumenani umpu di Yesus saya lakona sorongan kale kupo sende nati lempani agan suruga
nanian malaikat rapat tonga kamarampasan kurondongna sende batengku kumenani umpu di Yesus saya lakona sende batengku kumenani umpu di Yesus saya lakona batang kaleku ku sorongan ilampuangku rapat penangku tontong untayan kasuliana apa kabuina karong kosan sende batengku kumenani umpu di Yesus saya lakona sende batengku kumenani umpu di Yesus saya lakona Tatole ayak mak pepison. sundun rongkoku kumanapa Yesu tang lelu ku popuangmu napo pamana nalabagna na tanpa baru penaana sende batengku kumenani umpu di Yesus saya lakona sende batengku kumenani umpu di Yesus saya lakona ta masambayan. Kikure sumanga tu kada maseromi tu mangka kirangi sia tu mangka kipeng kilalai unolai katin mumburan masallo maranukan opuang anayatu kadami tumangka kirangi sia tumangka kipeng kilalai unnolai katin mumburan masallo laun nala inan lan batu ba tengki solanasang maranukan solanasang opuang anayatu kadami tumangka kirangi laun tuntungkan umbalaki kuah ulolangan ni tekatuan tumangka ni kamasyangkan kure sumanga tu kadami tumangka unadaikan solanasang umbaki kuah laung kariman ni tu padangki mak rupa tau sia umbalaki kuah laung parakai telipu dainan tumangka mi pasadiangkan pengkan ni kakinan opuang angkitongan-tongan ma'din umpogawi tumintu pangadaran mi lako kami solanasa
Mi tontong bang usolangkan kiallo sia ke bomi. Angki din unangkaran ni tumintu pengkarangan tumangkamu mi ato lako kami misa sola misa. Pasake tumintu kombongan ni lan lipu na jemaat keramat. Pasake itu pengkarangan siapa kamayan tu mangkamu mi patuangkan ni lako kami misa sola misa. Bengkan ni kakinan sia kamawatangan angki din ungkarang itu mintu pengkarangan tumangkamu mi papasanan lako kami misa sola misa. Pasake itu mintu rapungki tomatuangki anak ampoki sia siluki laumba padang tunanai undaka katuan. Mirangi dukai tumintu sarroki opuang. Maondongan na lako teba atu pira-pira taumi tulan kamalaman batangkale. Susi tu mangka disura lan warta jemaat. Bengkan kamalekian sia kamawatangan solanasang opua. Wambe puang matuado suruga. Muina Buddha tu kara-kara kamu susan urampoikan opuang. Apa tontong bang kikure sumanga tekatuan tumangka nika masyat lako kami solanasang. Maondongan naraka lako teba tu pira-pira kombongami tu ntamu yomo allo kadadianna lante minggu yate belanna kerangan nomo sangat tahu ada imokan ni ungkur ya sumanga mintu tu pak kamasian milako kami solanasa kikure sumanga duka tu mintu pak kamasian mi lako kami solanasang lalan tananan dapo ki sia lalan mintu pak jamangki ikure sumanga tuatu misorong lako kami tu kini umba pemalaki lako kaleni tarima mi puang anna parongko ipenami pasake utoma parentaki pasake dukai tetondok ki Indonesia denopa kitontong bang tuo lan lili na Indonesia sisola kale manana pasake tu gerejani laumba nanai lajona lu kota sia lajona lu biring langit dan nopa nayatu gerejani lamenda di arang sia biak lako mintu tahu maondongan naraka tutotan tae panatandai komi upuang ya mote tu pangimbo ki opuang tu kiparampo mati kalen rangi mokan ni opuang belanna mangimbokan mati kalen ma tetelan sangan na puang ki puang Yesu puang pelak bak kasalangki amin. Tatampak ki te kasih rampunanta may komita bendan taminani lamay PKJ 126
Amasena puang rondongko, siapa nina tugeongani, nato eli mamu lan katuamu, lolangko lan arang masena. Kombongan na puang malemo kami umpataru teka tuan pak kamasian na puang na iya mora tu kaparanuan iya tu tontong umpati gega kon ulingkai teka tuan iya duka patu kaparanuan iya tu mipo kinallo lau sunduni tu pasanan tengko mendadi sabi dio kareba kaparanuan na Kristo pasakkai tu katuami untarimai pasakkena na puang murah umpasakke koni sia ungkatirinai koni na puang murah umparangi koni lindona sia ungkari tutui koni na puang murah umpati ruang koni lindo masokanna sia umpasiria koni kamarampasan. Amin. Amin. Kembongan tu nakamasay puang tara pasatto anta pirangi tu batu pira-pira kareba tu laku basa tama tanga-tanga ta uliyate apa laku basa lan basa toro Indonesia. Penekanan warta jemaat Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Bapak Pendeta Amos Patadungan, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia dan live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ibadah Minggu, silakan Bapak, Ibu membaca dalam warta jemaat masing-masing yang sudah dipegang. Komisi ibadah dan liturgi juga ada di warta jemaat. Ibadah PWGT secara virtual via Zoom akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB. Petugas ibadah dari PWGT Sektor Sukapura, Bekasi, Layan Firman, Nyonya Epi Patadungan, demikian untuk diketahui. Perjamuan kudus seperti yang sudah dilaksanakan hari ini. Ibadah pertama sudah terlaksana jam 9.30. Ibadah kedua jam 16.30 agar jemaat mempersiapkan diri dalam ibadah sore. Berita sakit seperti yang sudah didoakan tadi, kita terus mendukung dalam doa bagi saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh. Yang berulang tahun ada tambahan tanggal 3 bulan 10 2001 Nyonya Berta Tulak, dan juga di tanggal 4 bulan 10 2021 Henry Albert Limbong seharusnya bulan depan
sama Bob Megil Martin. Demikian warta jemaat kita hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, tata usaha, dan majelis gereja. Kure Sumanga. Rampuran dan namo to kapenumbanta, may komuta tontong si pakilala, siyang karan si kadamak lan puang Yesu, tabendan solanasang, tapu dibuang laminanian inang puang nato tengkaku. Inang puang unato tengkaku, sia umbung kalalanku olah, bodohku masorengat, tangkak tu masambayang, uang umbung kalalanku olah. Inang puang unato tengkaku, sia umbung kalalanku olah. Ke kuda kai olona, malilin memasiang, uang umbung kalalanku olah. Inang puang unato tengkaku, sia umbung kalalanku olai. Katuang kuku sorong, gau sia buangan kada, buang umbung kalalanku olai. Tabadokom, selama alo minggu, mawasena puang tontong darah naiki.